Bad migao mar do e gwenge mag Msambweni e kaunti ma Kwale ywak ni buche mang'eny motudore kod nyithindo ma oketh ratiro margi kawo kinde malach kapok owinjgi ma ong'adgi kaluwore kod rem bedo kod joneno moromo. Koloso e kinde yawo ayanga chakruok mar dwe achiel mar ng'iyo ratiro kaachiel kod ngima mag nyithindo ma irito e karito nyithindo ma Al Walidain, jang'ad bura ma Msambweni Lea Kabaria owacho ni doho ma Msambweni oseyudo lipode mag bembo mag nyithindo maromo 150 kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Kaluwore kod mano, bad migao mar doho kod bad migepe mamoko marito nyithindo ochako chenro mar puonjo jonyuol ratiro mag nyithindo kod kaka ginyalo rito nyithindo kendo inyalo rit neno poni nitie ratiro mar nyathi morochi. Mashtaka ya kuvunja nyumba ambayo tunaita house breaking na burglary. Of course watoto wale ambao wamenajisiwa ni wengi sana. Huu mwaka peke yake tumefungua kesi 67 tukifikia hapa. Mwaka uliopita tulifungua kesi 85. Kisema hizo ni kesi kama kesi 150 watoto ambao wamenajisiwa, hizo kesi ni nyingi sana. Mahakama inaweza ikawapatia haki wakifika pale na mambo kama hayo, na pia kuweza kuwahakikishia watoto wetu haki zao, haki za watoto. Je, ni nini? Wazazi pia nimeona wako hapa kwa wingi, tutawaambia haki za watoto ni zipi, na je, dhulma za watoto unaweza aje ukaripoti visa kama hivyo. Dhulma za watoto ambao tunachukua katika kituo chetu ni watoto ambao wamebakwa, watoto ambao wamepitia dhulma ya ndoa za mapema na ambao wanakuwa assault. Kama vile hizi haki za watoto, wazazi wazifuatilie sana, kama vile watoto kupelekwa shule, wapelekwe vizuri, alafu pia wapewe malezi bora yale yenye kama mtoto anafaa